Salom sameton titiang sane kesinggihang turwangyang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring DJ Jemalingi. Punapi gatra sameton sareng sami. Dumogi ring galahe sane becik puniki. Irage sareng sami kemertaning antuk sih pitresnan ide sang aji sane nuntun kauripan irage. Rahajeng semeng dumogi manah sameton sami gargiteh tur sumringah nampi sabda Darmo Wicara sane pacang kawedahar mangkin. Nggih ngiring sadia tur sayaga nureksain manah ngulati galang kangin ring tengahing jiwatman iragani. Ngiring mangkin nureksain manah iraga sutrepti ngerestiti ring ajeng ide sang aji. Ngiring ngulemin roh suci mangdane nagingin panyingakan rohani iraga. Tur lugrayang titiang nguncarang pengastawa. Duh sang aji sane malinggih ring kadiat mikan suci. Matur sukseme antuk panugrahan sane sampun kapaicayang. Titiang ngulemin roh suci ne mangdane nagingin manah titiang sareng sami. Mangde sabda idene puniki dados suluh sane nyuluhi margi kauripan iragane sareng sami. Ledang je ide nuntun titiang mangdane setata setia ring pengajap-ajap sane suyakti. Amin. Darmo Wicara ring galahe puniki kaketus saking cakepan suci Alkitab. Sane kaping siki kaketus saking siki Petrus siki paosan 3 sane mebaos. Indik pangajap-ajap sane urip. Ngiring je ngaturang puji suksme ring ide sang aji. Ajin ide sang hyang Yesus Kristus. Malantaran sih paswecan idene sane ageng, ide sampun maicayang urip sane anyar ring iraga. Melantaran ide nangyang ide sang Kristus Yesus saking pantaran anake padem. Sane kaping kalih saking Roma 12 pausan 12. Gargite je sajroning pangajap-ajap, kukuhang je kayune nandang kasengsaran, tur pagehang je ngerastiti. Murde Darmo Wicara sane pacang kebausang daus semeng puniki inggih punika. Urip sajeroning pengajap-ajap. Amin sameton sareng sami. Punapi ke irage sampun nureksain manah iragane rikale nandang pikobet sane bahat. Sering pisan irage ngerasa yang dewe iragane peragan nenten wenten sane nampenin sungsut ring telenging hati. Nanging rasa yang je ide sang aji nenten nainin ninggalin iraga. Pengajap-ajap puniki nenten je wantah pengajap jagat sane semu, nanging pengajap-ajap sane urip sane witness saking sih pitresnan ide sang Kristus. Puniki wantah piteket sane suyakti kapaicayang ring iraga, mangdane ajeg nindihin iman kapitayan sajeroning kauripan. Suyaktin ipun ring jagate puniki iraga sering pisan kasungkanin antuk paridap-dap kauripan sane sungsut. Iraga maut sahe ngeruruh pengupe jiwa duniawi nyantos lali nureksain kauripan jiwatman sane pining utama. Punapi sane ngawinang iraga sungsut. Sering pisan pikobet punika rauh ngebekin angge sarira. Nanging nenten nyingakin panugrahan ide sang aji sane setate mebaos. Immanuel, ide nunggil ring iraga. Elinang je sameton. Pangajap-ajap puniki mabuat pisan. Mangdane iraga nenten uyang rikale nampi gegodan sane dibenin kauripan iragane nyabran rahini. Ide sang Kristus setate sayaga ngabih ture negen pikobet iragane. Rasayang je kauripan iraga puniki kadiprau ring segara sane kegebug antuk angin sane keras. Ombak segara punika wantah pikobet, pinungkan, tur sungsut sani nenten wenten pituutnya. Nanging, napi sani ngawinang praun iragane nenten reret. Punika santukan wenten sauh sani kukuh, inggih punika pengajap-ajap ring sajeroning Kristus. Dumogi sameton sareng sami ngerasayang kerahayuan puniki. Yen ide sang aji sampun maicayang pengajap-ajap, nenten wenten malih rasa ajerih, nenten wenten malih rasa sumangsaya,
Santukan ide punika kadi suluh sani metiningin margi sani peteng rem-rem. Ngiring mangkin metangi saking sungsute punika. Lugrayang dewek iragane kasupat saking sekancaning dosa. Tur ngeruruh sutrepti ring telenging sih pitresnan ide sang aji. Ngiring mangkin ngesorang raga, nyerahang pikobet kauripan iragani ring ajeng ide sang Kristus. Rasa yang jeka hangatan sih paswecan idani sani nyurianin kauripan sameton. Amin. Ngiring ajegang pengajap-ajap puniki, margiang swedarman iragani antuk manah sani lascarya. Santukan iraga uning, mungguing urip langgeng sampun kecawi sang ring madya pada, nyantos ring niskala. Ngiring mangkin, nguncarang pengastawa panyinem, mangdane ide sang aji, mai cayang merte tur kerahayuan. Duh ratu sang aji, sani malinggih ring suarga loke. Lugrayang titiang ngastaweyang sameton titiangi sami, sani mangkin nandang pinungkan ring angge sarira. Mangde kapai cayang tambe keteguhan, miwah kesegeran. Titiang ngastaweyang sameton sani sungsut, santukan pikobet ekonomi, miwah pikobet ring sajeruning kulawarga. Mangde kapai cayang pemargi sani galang. Tan lali titiang taler, ngastaweyang pemerintah iragani ring Bali. Mangdani setate sutrepti, prasida ngajegang jagat Bali sani asri turahayu. Dumogi sih kapitresnan ide sang aji, sih paswecan inde sang putra Yesus Kristus, miwah pasewitran inde sang roh suci, ngemertanin tur nyarengin kauripan iragani sami. Saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami. Saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.